Ndagusuhuje wowe wakoze subscribe hano kuri Arsenal Fans Media. Ahangaha ni uzajya usanga amakuru y'ikipe ya Arsenal The Gunners. Amakuru yaragezweho aka kanya kugeza uyu munota nyuma yuko Tzolis yerekeje mu gihugu cya Turukiya kujya gusoza ikizamini cy'ubuzima cyangwa se kujya gukora ikizamini cy'ubuzima mu ikipe ya Besiktas. Uyu muhungu rero nyuma yuko yaramaze iminsi cyangwa se yaramaze imyaka avuye mu ikipe ya Brighton akerisa mu ikipe ya Arsenal. Abantu benshi murabyibuka ico cya Arsenal ibura uwitwa Mikhail Modric. Ico gihe Mikhail Modric yahisemo kwerekeza mu ikipe ya Chelsea aho kugira ngo yerekeze mu ikipe ya Arsenal yarabirebye aravuga iti nibwo tukirimo wenda kuba twatwara projet yacu miliyoni 80 z'amapaundi biragoye ko twazirekura ku mukinnyi Mikhail Modric. Arsenal rero ico gihe yahitamo kuzana Tzolis yatanze umusaruro ugaragara ugereranyije n'uwo Mikhail Modric yahaye ikipe ya Chelsea. Size ngizi tuvugana Arsenal imaze iminsi ivugwa cyangwa se ivuga ishaka uwitwa Tzolis. Uyu muhungu ni umuhungu ukina ku ruhande rw'ibumoso akaba akina ikipe ya Club Brugge. Numwe rero mu bakinyi Arsenal iri kwitaho cyane kandi Club Brugge yamaze kwitegura kwakira offre iva cyangwa se iturutse mu ikipe ya Arsenal. Andi makipe arimo Borussia Dortmund, AS Roma ndetse na Atletico Madrid yo aramwifuza, ariko amakuru avuga ko Tzolis yifuza kwerekeza mu ikipe ya Arsenal. Uyu muhungu kandi yatsinze ibitego 22 anatanga assist 29. Uyu muhungu kabisa muri shampiyona y'iwabo mu gihugu cy'Ububirigi, ariko akaba ari umuhungu nyine ntabwo avuka mu gihugu cy'Ububirigi ahubwo akina mu gihugu cy'Ububirigi, ariko akaba ari umuhungu w'umugereki. Ako kantu kumve neza, Tzolis ni umuhungu w'umugereki ariko akaba akina mu gihugu cy'Ububirigi. Rero niyo mpamvu akinira ikipe yitwa Club Brugge niyo hariya mu gihugu cy'Ububirigi. Rero muri iyi sezo yatsinze ibitego 22 atanga na assist 29. Uyu muhungu rero Arsenal irimo kumwitaho cyane kugira ngo abe yaba umusimbura wa Tzolis. Yitwa rero Tzolis akanya kariko kose. Umugabo witwa Maurizio Michel, uyu nguyu numwe mu bazanye cyangwa se mu bazanye ikipe ya Arsenal, baramuzanye muri iyi season kugira ngo abe yafasha Arsenal kujyana na Mercato. Nuvuga ngo niba hari sporting director ariko haba hariho n'undi witwa cyangwa se ushinzwe ibyo bya specialist cyangwa se nyine abantu babandi nyine bashinzwe ibintu bya Mercato. Nuvuga ngo nyine wa muntu ukomeye kujyana na Mercato ku buryo utajya kumubeshya umukinnyi, wa mugabo uzi gushaka impano z'abakinnyi, wa mugabo uzi kureba ufite ijisho ryiza. Nuvuga ngo Andrea Beretta akazi ke ni ukuba sporting director, akaba nyine afite ubuyobozi bukomeye yego, ariko akaba nanone ashinzwe ikintu cyo kuvuga ngo gukonveka umukinnyi, kuganiriza ikipe arimo aba agenti, kunegosiya. Andrea Beretta ibyo nibyo bintu bye. None hariho wa wundi ushinzwe gushaka impano cyangwa se abakinnyi bakomeye cyangwa se abakinnyi babandi nyine ubona ko bazavamo abakinnyi bari special se bameze neza. Rero yitwa Maurizio Michel, uyu nguyu ni ushinzwe Mercato mu ikipe ya Arsenal. Ikijyanye na Mercato cyangwa se ikijyanye no gushaka abakinnyi yitwa Maurizio Michel, niwe usigaye ucicayemo. Rero sporting director yitwa Andrea Beretta we iyo bamaze kuba bamwereka bati Tzolis dore nguyu turamwifuza mu buryo bunubu akina gutya na gutya, uwitwa Andrea Beretta ahita ajya kunegosiya n'iyo chipe. So amakuru ahari kuri miliyoni 35 z'amapaundi ngo nizo ikipe ya Arsenal igomba gutanga mu ikipe ya Club Brugge. Imaze gutangaza yuko ngo tubikesha umunyamakuru witwa Ibikombe, akaba avuga yuko ngo iyi kipe ya Club Brugge ngo yiteguye kwakira offre ivuye mu ikipe ya Arsenal. Bivuze iki? Bivuze ko amafaranga yose Arsenal yaterura igatwara muri Club Brugge ngo iraza guhita iyemera. Ukibaza ngo Arsenal iraza guterura ngahe? Ese ni 35 cyangwa se iraza kuba yayagabanya? Igihari rero kuri Tzolis, uyu muhungu isaha iyo ari yo yose araza kujoininga ikipe ya Arsenal. Mbega umuhungu z'umupira we! Ibitego 22 assist 29. ni umuhungu utajya wikunda kujyana no gutanga ama assist aba ari uwa mbere, kujyana no guhatsinda ibitego aba ari uwa mbere, ariko cyane we yifuza gutanga imipira ivamo ibitego kurusha uko yatsinda ibitego. Mbega Victor Gyökeres ngo arabona umwana we, ndakuraye mubwije ukuri. Arsenal witwa Victor Gyökeres zitaha nadatsinda ibitego 50 muri sezo, dorahondi muhungu w'Inyagatare, dorahondi. Ayaya, tekereza umuwinga umuwinga ntago yikunda, we ntabwo yikunda, we ashaka gutanga ama assist kurusha uko yatsinda. Atsinda bya bitego
iyo aguhaye assist wenda nuyibyaza umusaruro umupira ukagaruka ahita arekurayo ikwajira Nemeye yitwa Kurusha Tzolis, akaba ari umuwinga macacari ukiri mutoya ukina ku ruhande rw'ibumoso. Mbega Arsenal we urekuriye Leandro Trossard imyaka 31 uwinjije uwitwa Kurusha Tzolis utaruza n'imyaka 22 ya noneho kuwitwa Leandro Trossard nanone tukimuganiraho yitwa perezida w'ikipe ya Besiktas bamwita Sedari Adari. Uyu mugabo arishimye cyane kubera ko ikipe ya Arsenal yemeye kurekura Leandro Trossard ngo babe bamutwara. Muribuka ko umwaka ushize mu kwezi kwa 8 gutyo caje murabyibuka abantu twabanye hano abantu twahuraga ku Muhuro Sports TV, murabiza abantu twabanaga ku Muhuro Sports TV. Nubwo uyu munsi turimo gukoresha iyi channel Umuhuro Sports TV irakora, ariko kubera ibihano turimo niyo mpamvu itarimo gukora neza muri iyi minsi, dushyiraho ibiganiro bikeya ugereranyije n'ibyo twagendaga dushyiraho. Rero twagiye tugaruka kuri iyi deal ya Trossard. Ndibuka ico gihe n'ubundi Besiktas yaramwifuzaga, ico gihe yatanze bid ya $25 mu ikipe ya Arsenal, biranja Arsenal itamurekuye. Ubu rero aka kanya iyi kipe imaze kuba bamutwara kuri $20 z'amapawundi. Arsenal aza kwishyurwaho 18, ebyiri zizaza nka Adonis. Ikindi kandi Leandro Trossard azaja yishyurwa $8 buri mwaka ku myaka 31. Amaze rero kwerekeza mu ikipe ya Besiktas. Uyu Leandro Trossard ntabwo akiri umukinnyi w'ikipe ya Arsenal. Ku munsi w'ejo biteganyijwe yuko agomba kuzakora test medical mu ikipe ya Besiktas. Leandro Trossard umubirigi, bye bye, tuzagukumbura. Ikindi kandi tuzakwibukira kuri match ya Tottenham Hotspur, Leandro Trossard basazi Pedro Porro. Twavugaga byinshi, tuvuga byinshi, ariko mureke mbabwize ukuri ikipe ya Arsenal Arsenal burya ngo mwibanga rikomeye cyane igiye kurekura Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli uko ari babiri. Arsenal ngo irashaka kwinjiza uwitwa Marcus Rashford na Kurusha Tzolis. Abo ngabo nibo bagiye kuba bayoboye Arsenal ku ruhande rw'ibumoso kuri 11. Gabriel Martinelli ikipe yose iri tari kuri $60 z'amayero ngo Arsenal yamurekura. Arsenal rero kuwitwa Marcus Rashford $40 z'amapawundi ngo nizo zirimo kuba zavugisha abantu, ku buryo FC Barcelona naniwe kwishyura $30 bigeraho noneho zigera kuri $40 z'amapawundi. Size ngizi rero Arsenal ngo iri tayari kuba yakishyura amafaranga kuri Marcus Rashford uherereye mu gikombe cy'isara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ikipe y'Ubwongereza. Bakavuga yuko ngo Manchester United yakifuje kwagumana Marcus Rashford, ariko makuru ava mu gihugu cy'Ubwongereza nuko Marcus Rashford ngo ari umukinnyi utakishimira gusubira muri Manchester United, cyane ko na nimero yambaraga bamaze kuba bayiha uwitwa Mateus Cunha. Marcus Rashford akavuga ati gute waba waratanze nimero yanjye najyaga nambara none ukambwira ngo nongere ngaruke, none se Mateus Cunha muzamwaka nimero nambaraga muyinsubize. Marcus Rashford aravuga ati Manchester United yanesheje agaciro. Size ngizi tuvugana witwa Marcus Rashford mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Amakuru ahari ngo iyo arimo kuganira n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza mu byo aba arimo kubaganiriza ntabwo Manchester United ngo iba irimo. Size ngizi tuvugana ikipe ya Arsenal murabizi cyane ntabwo igerangiza sezo itaguze mu gihugu cy'Ubwongereza kuva Mikel Arteta yayifata. Ubu rero Marcus Rashford ngo nawe Arsenal yamuzana, cyane ko ari umukinnyi udashobora kuba wahita usaba ibintu byo kwiadaputa. Ni umusore nyine umenyereye shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza, ni umusore wirwanyeho, ni umusore ukuze ku buryo nyine nawe azi icyo ashaka mu kijyanye na kariyeri ye. Rero Marcus Rashford akanya kariko kose ikipe ya Arsenal aza kuba yamutwara kuri $40 z'amapawundi. Arsenal ariko nanone ngo iri tayari kuba kwishyura $32, 8 kazazishyura mu byiciro. Kibaza ngo ese Marcus Rashford ni mwiza ku buryo warekura Gabriel Martinelli ukazana Marcus Rashford? Uraza kumbwira muri comment nawe uko ubyumva.